जो मानस पूजा फटो उठी देखु भल एक्सप्रेशन उठी इंडोनेशिया रही तो फरक भाजी आलू गोटा चलो न पड़े ये न है हम तो सारा बाबा बुआरे कौन चले पानी पी ना मोबाइल सेट आ जाए सेट कह देले मुझे हां ଆଉ କୋଉଠି ଥିଲା କାନ ଦେଲେ ଗୁରୁ ପାଣି ଦେ ଉଠରେ ତାକୁ ତାର ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଦେ 50 ପାଣି ଯେ 25 ଆଣି ତ ତା ମୁଁ ଓଜନ କରିଦେଲି ହାତରେ ଇଏ 25 ହାତ କଣ ଆଉ 50 ଦେ ଦେ ପାଣି ଦେ ଟିକେ ତ ସେଇ ତ କାହିଁରେ କଣ ଭାରତ ତରଫ लंका गुंड पड़ेगा स्टाइल रे कुछ लंका केता कौन चिकन मसाला हाँ कौन कहला पानी ठीक दिया पानी हल्दी गुंड पका सब पके धनिया गुंड ना ना এটা धनिया गुंड धो खेल सॉरी ले देखि तो डे पकोनु देखि देंगे पकाओ दउन म पकाम आउरे पानी दे हबो राइड आलू पड़ियो सॉक्स ए डिबाई की सॉक्स दमो तो दे दे आउडी गनु ठीक है कौन से दिखा पांडा मसाला लागेला दोन पांडा रुपए पांडा दे भल लगे पांडा भल दादा इतने रे खाले एटा भल लागियो कमा खाओ मैं खाई नहीं मतलब आंखी लगी कमा आलू बघा गोटा आलू पड़छ गोटे डाल तो शॉक्स न पैसा उठ पड़ता बा हाँ मड़े खा
କେଇଟା ମାଛ ପଇଲେ ଜାଣିତେ ଟିକେ ମାଛ ରେକର୍ଡିଂ କରିପାରିବନି ସେପଟେ ପଳେଇଲି ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ଆସିଲାବେଳକୁ ଏପଟେ ତମେ ପକେଇ ସାରିଲ ଗିଲାସ ଆରେ ବାଗ ଏମିତି ଖେଳିଲା ତ ଆଉ ଟିକେ ପଡେ ଆଉ ଟିକେ ଦେ ବହଳିଆ ଦେଖିବେ ହଁ ରହିବ ବଢିଆ ସେଠିକି ଯୋଉ ହେଇକି ଓହ୍ଲା ପରେ ସେ ମନକୁ କାଠ ହେଇଯାଇ ଲୋକ ଚିରି ପାରିବେନି ଆଉ ବାଟା ଖେଳିଲା ବୋଲି ଦେଖା ଯାଉନି ଚିଡେଇ ବାଟ ଖାଲି ସେ ରଖିବ ଗରମ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ନଦୁ ସେଠି ପୁଣି କାଟିଦେବି ଗରମ ମସଲା ଅଛି କଣ ଖାଇବୁ ଭାତରେ ଗୋଳେଇକି ବନେଇଲୁ ତୁ ଯୋଉ 50 ଗ୍ରାମ ଦେବୁ ସେ ଥାଳିଆ ଭିତରେ ଖାଇଦବ ଗାଣ୍ଡି ପୁଡ଼ା ପେଟ ଗରମ ହେଇଯିବ ହଁ ସେ ଖାଇଦବ ଗରମ ମସଲା ଆଳୁ ଅଛି ଭାତରେ ଗୋଳେଇକି ଖାଇବ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଜରି ଖାଇବୁ আর পত্র কাটি নিয়ে যা পত্র কাই ঠিক আছে কিটা দেন চিন্টু তোমার বন্ধ হবে ଖର ଖର ହବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୁଣ ଟିକେ ପଇଲାନି ଲୁଣ ଟିକେ ବୁଡା ପକେଇ ଭାରି ଜୋର ପଳେଇଲି ସେ ଯୋଉ ପବନ ଗାଡି ସେ ଥଣ୍ଡା ଡାଲମା ଫୁଣ ଏଇଠି ଅଧିକ ଦରକାର କରି ମଞ୍ଜି ଦେବି ତୁମକୁ ନା ମାଛ ମଞ୍ଜି ଦଉନୁ ତୁ ନ ଖେଲେ ଧଣ୍ଡ ଖାଇବନି ଧଣ୍ଡ ସବୁ ମଞ୍ଜି ବଢିଆ ଲାଗିବ ସବୁ ତ ମଞ୍ଜି କାଳେ କାଳେ ତମ ମଞ୍ଜି ଦେବି ରହିଥା ସେତିକିରେ ରହିଥା ଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ହେଲା ତାଟିଆ ନାହିଁ ଢାଳି